kwiatok, fiałочka, aké nebo, také ocka, aká tráva, také saty, hrej ma slnko, lúčik zlatý. Krásne, krásne, to bolo nádherné. A chceš aj konvalinky? Aj konvalinky zarecituj. Konvalinky. Nazbieram dnes konvalinky a vložím ich do vodičky. Sviatku ich tam mamičke, nech kvitnú v jej vázičke. Moje krásne, to bolo nádherné. To. Kto ma tu pohryzal? Kto ma tu mamu pohryzal? Pozri sa, aké tu mám otlačky. Čo si ma tu pohryzala ty? Aj o chlapčekovi zarecituj. Ja mám medík, jako cukor, chlapcek som ja, mačko veľký. Ja mám rád med, ešte aj chlap, k tomu si dám pitíčko, dám ti moju hračičku. Ale toto už si vymyslela trošku. Nie? Kto to tu je? Kto to tu je, Kakaja? Pod lipkou?